The best practices would be starting with the two-factor authentication. It's also important to ensure that your passwords are very strong. Much as you need to be updating your software, you also need to be updating our hardware from time to time. Get new systems, get new laptops. Wetso madume primaninya tsatsi la laboraro nako e le bosupa mo phatleng di khanditla go wena ka tlhamalalo go tsa toropo kgolo ga borone ntse o kopana le nna Benson Puthego makore di tibole hela ka go leba ditlhogo Dautona Dr. Mokgweetsi Masisi o emeletse tshokologong eno go leba Amerika go tsena ditshupo tsa mekgabisa tsa Jewel Secular Keystone JCK Magadi wa Dautona Meneo Masisi o simoloditse buka e itebagantseng le go fa banana ba ba milweng ke HIV/AIDS tsholofelo. Batho ba le 185 kwa Mokwena ba setse ba kotse lenaneo la Chemache. Yo ranolang ka puo di atla bidiwa Patricia Chobonyane me ga re tsena mo dikganyeng. Dautona Dr. Mokgweetsi Masisi o emeletse tshokologong eno go leba kwa hatsheng la Amerika go ya go tsena ditshupo tsa ditona tsa JCK tsa ditemane le mekgabisa ya tsone. Leeto la ga Dautona Masisi le tla ka nako e go na le dikgang tsa go rekisiwa ga khamphane e tona ya ditswammung ya Anglo American e leng yone yo kametseng ya DBS e dirisanang sentle le lefatshe la Botswana mo thekisong ya ditemane. Dautona a re go botlhokwa gore lefatshe leno le nne teng go ditshupong tseo gore le tle le buisana le babeeletsi ba ditemane ke ikantse khumalo wa latela. Ngwaga o fetile lefatshe la Botswana le ne la tsena mo tumalanong e ntšha le khamphane ya ditemane ya DBS e tla oketsang tirisano ya bone le go oketsa teseletso ya Debswana ka dingwaga tse di 25. Tumalano e kaiwa e tla oketsa bokete jwa ditemane tse lefatshe leno le direkisediwang ke lekalana la Okavango Diamond Company. Le fa go ntse jalo Dautona Dr. Masisi a re matshelo a Batswana ga mmogo le itsholelo ya lefatshe leno di ikagile thata ka ditemane mme fa thekiso ya khamphane ya Anglo American e ka se ka ya tsamaya sentle se se ka baya tumalano ya Botswana le DBS ka fa mosing. Anglo American owns 85% of DBS. Anglo American has been under threat to be bought by others. The most active has been BHP, the biggest miner in the world. And they've received a third bid, which they are reviewing, which has been increased from the first two. And under the laws in the UK where they are domiciled, if they reject this third bid, they then expose themselves to hostile takeover. And it means those who want to buy them can approach their shareholders directly. We are concerned as the Botswana government, and we're watching this very closely, because whoever it is that buys Anglo-American will then buy and become owner of 85% of DBS. And DBS is our strategic partner who we have been negotiating with and are at the tail end of signing off the agreements that we have with them. One thing is we don't want a hostile owner. So we're very clear we don't want a hostile owner. But some of the assurances we've gotten, and the reason for traveling is to go and get that firsthand from the principal managers and owners of both Anglo and DBS, as I meet them in Las Vegas, is that they are committed to separating DBS from Anglo before Anglo is sold, if it is sold. Go nna le seabe ga lefatshe la Botswana kwa ditshupong tsa JCK go bolelwa go tla fa lefatshe leno sebaka sa go ikgolaganya le bagwebi ba mekgabisa le babeeletsi ba ditemane ba mafatshe a mangwe le go bapatsa ditemane tsa lefatshe leno le go feta. The second reason for traveling is because it is the biggest show of diamonds we're going to attend in America, in the world, in Las Vegas. And when it's the biggest, it means all participants, all players in the downstream, the jewelry makers, the retailers,
the marketers, the researchers, the technologists, the regulators, everybody is going to be there, including our opponents, those who promote lab-grown diamonds. Our very vicious opponents. If we are the biggest by value, if De Beers is under threat of being bought, we don't know by who, if diamonds mean as much as they do to Botswana, if America as it is the biggest market for our diamonds, there's no responsible president who would sit idly by and watch this go by. Because re sa le fo tautona Dr. Masisi a re boleng teng jwa Botswana kwa ditshupong tseo gape bo tla thusa go ngoka tshepo mo bagwebing ba ditemane. Ke Kantse Khumalo, Botswana Television, Gaborone. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o supile fa lesedi molapisi Motswana yo o neng a tshwarwa kwa Bangladesh ka mokoakoa wa ditagi a tlholetse loso ke kgotla ya ditsheko kwa lefatsheng leo. Fa buisa phuthego ya bobegakgang pele a emelela go leba kwa toropong ya Las Vegas kwa Amerika tshokologong eno, Tautona Masisi o tlhalositse fa a itse fa go tshwanetse ga sala molao morago mme fela lefatshe leno le tla dira ka gotlhe go thusa lesedi le balelwapa la gagwe. Ka di 22 tsa Hirikgong ka ngwaga wa 2022 lesedi molapisi wa dingwaga tse di 30 o ne a tshwarwa kwa lefatsheng la Bangladesh kwa lefelong la maemelo a sefofane a Hazrat Shah Jalal a tshwere ditagi tsa heroin. Batswana ba sala morago ka kelotlhoko tsheko ya gagwe kwa Bangladesh mme ga re na kutlobotlhoko jaaka tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a na a tlhalosa mo phuthegong ya babegakgang fa lesedi a tlholetse loso mme fela a re puso e tla leka ka bojotlhe go thusa lesedi le balelwapa la gagwe. We will do everything we can within the law to try and save her life. And what's left is an appeal. And so we will facilitate, provide counseling and support to the family, but also provide some financial support to enable the final appeal, as is being led by the International Human Rights Organization, Amnesty International. Tautona o ne gape a tlhalosa fa ditlhopho tsa phathi ya Domkraga tsa buleladitswe tse di ntseng di le madiadia di tla tshwarwa mo bogautshwaneng. We are going through our processes, as you might know, of vetting, verification, and readiness for the primary elections. And I might as well let you know that our primary elections, because you've been anxious to know, will probably be held end of June, latest first week of July. The list of persons participating will be reduced because we just reduced it a little bit more today because some people breached our code. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o tla ba le kwa phuthegong ya ditaemane ya JCK kwa Las Vegas kwa America a bo a fetela kwa phuthegong ya Korea Africa kwa South Korea. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Mohumagadi wa ga Tautona Meneo Masisi o simoloditse semmuso buka ya dipolelwana tsa maitemogelo le matshelo a banana ba mokgatlho wa Let Youth Lead LYL ba le 20. Maikelelo a buka eo ke go fa banana ba ba ameilweng ke HIV AIDS tsholofelo mo botshelong. Mama Sisi o na gatelela thata botlhokwa jwa go bua nnete yotlhe ka dipolelwana tsa ka fa ba tshelang ka teng ba sa boife sepe a supa fa se se kama dipelo tsa bao ba ba amegileng mme ba kgone go sidilega maikutlo bo ba fole Pel Tsogang Kapego. Ba haraherwe ke maikutlo a kopakopaneng bakwadi ba buka ya dipolelwana tsa tsholofelo ya maitemogelo a banana ba le 20 ba mokgatlho wa Let Youth Lead wa Rona George le sekgabo se Salamarumo ba ne ba amogana le morafe o neng o tsile go rurifatsa le go bogela tshimolodiso semmuso ya buka ya maitemogelo a bone. Bobedi jo bo supile gore le fa ba ne ba gogomogile maikutlo fa ba ntse ba reditse dipolelo tsa banana ba kgonne go taka buka e tshepo e leng gore e fe banana ba ba amilweng ke HIV AIDS tsholofelo. This is what happened the whole time I was recording these stories, listening to people's voice notes or the phone calls, transcribing, which took hours, but I was just a ball of tears because it really is a nice experience to be able to be part of something that you get the chance to actually reflect on.
comes to collecting the stories, I was using voice notes, so the young people were using voice notes to send to the responses, and some they tried typing, but then I realized that typing they're not expressing themselves really, so that please take your time and do a voice note, so we can do a phone call. Mohumagadi wa ga Tautona o supile fa go tsamaya o le motlotlo o bua nnete ka polelo ya botshelo jwa gago e le sengwe se se tlhatswang pelo ka jalo o rotloeditse banana go dira jalo ka jaana seo se tla ba thusa gore ba tswelele ba ama matshelo a banana ba bangwe lefatshe ka kakaretso. I've read some of these moving stories reflecting bravery, building others, stories of hope, destinies reached, and a desire to make positive change, and of course resilience. I encourage all of you to continue sharing these stories and reach out to your peers to also share their stories that shed lessons. And everyone's story is different. And if you tell those stories, you can't bring anything out but being authentic. If you took authentic you seriously, you would go much, much further. E re go le jalo lefatshe leno le ntse le dira bonte thata mo go lweng kgatlhanong le HIV AIDS jalo moeteledipele wa lekgotla la UNAIDS Realanka Malvia o rotloeditse lefatshe go tiisa maiteko ao. Botswana has brilliant achievements and we are almost at the top in terms of epidemic control. But at top, there is a lot of effort needed to retain and sustain those gains. To ring fence those gains is not easy because we are almost there. At 95, 98, 98, the chance of walking last mile is high, but it will take many times more efforts. But the probability of dropping the ball is also equally high because you can't always claim to be 95, 98, 90. Mokgatlo o wa Let Youth Lead o wela ka fa tlase ga mokgatlo wa Sentebale o simolotsweng ke Prince Harry. Mme go supagala fa mokgatlo o e le karabo go ba le bantsi ba bantseng ba mekamekane le go leka go amogela ka mego ya bone le bolwetse ja AIDS. Pearl Tsogang, Botswana Television, Gaborone. Kanyengwe ke reng go balwa la bobedi ga tseketseko ya molao motheo go hetetse kwa legatong kana kwa kgatong e latelang komiti go leba ditsetlana tsotlhe tse di dirang molao motheo morago ga dipuisano tseo tsa palamente. Mosong ono tona ofisi ya Gatautona Reka ba Morwaeng ona tsibogala dintlha dingwe tse di nopotsweng ke mapalamente mangwe tse ba sa dumalaneng natso mme a tlhalosa fa maikaelelo a tshekatsheko eo a le botlhokwa go tlhabolola jaaka Batswana ba eletsa. Komiti e dirang tshekatsheko yone e tla simolola tiro ka moso. Go rata Moranyane ka pego. Irile tona Morwaeng a simolla go bua le mapalamente a ba gakolla gore Tautona Dr. Masisi o na ekelwa ke one molao motheo go tlhoma lone lekoko la neng a le Roma. Wala hasile o ha Tautona dithata tsa gore a tlhome makgotla a harologanyeng a dipatlisiso mme komishene e tlhomilwe ka ha molao. Komishene one ha isna go tlhomiwa ga tsena batho mo go yone komishene ba harologanyeng ka dikitso ba harologanye le ka maikarabelo. Le fa go ntse jalo tona a re lekoko le ne la tsaya megopolo a setšhaba ka metlhale yotlhe e baneng ba e kgona. Kgonne go tshwara diputhego ha ke gakologelwa sentle di le 132 ba buiseng diputhego di le 132 ba buisa makgotla morago ga diputhego tse le mo nakong tse dingwe tsa makgotla a ikemetseng a le 158 throughout the country. Makgotla a ikemetseng mangwe a makgotla a motsamaisa dipuisano tsa palamente ba ne ba sa buele ko kgotleng bangwe ba buile ko kgotleng mme mangwe a makgotla ba ne ba buela mo mahelong a hapegileng yaka ne go rulagantswe e se mo kgotleng gore kgolesego le gore ba buele ha thoko ba kgone go dira jalo. Na ona kopa gore therisano e ya mapalamente e ye go legatong le le latelang. Re committee stage ka moso gore re kgone gore re buisanye ka borona one on one ka dikgang tse leng gore di ama bilione se leng gore se tla bo sefe le tsone di party ka go harologana
sebaka sa go buisanya mabapi le committee stage ya rona, so that re kgona gore re ka moso re bo re seke dikgakolo tse di harologanyeng re lebile tse di ka tsena mo committee stage. mme ano se se teng gore motlotlegi ene ha a dule maisa dipuisano tsa palamente o ne a beditse palamente go tla go buisana ka molaokakanyetso o pele ga palamente ya mariga e simolola. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone. Motshwarela tona wa lephata la tikologo le bojanala mme Naneki Makwinja a re lefatshe la Botswana le tlhomame mo maikelelong a lone a go netefatsa fa banni ba mahelo a mo kgaolong ya Gaza ba kola maungo a ditsatlhelego tsa yone. Fa a bua pele ga phuthego ya botautona ya lekgotla la tshomarelo ditsatlhelego la Gaza kwa Livingstone, Zambia, mme Makwinja re se se neela puso sebaka sa go atolosa le gone go tokagatsa bojanala go tlhabolola matshelo a batho ba mahatshe a mo kgaolong ya Gaza e le a Angola, Namibia, Botswana, Zambia le Zimbabwe. Tota Matlhabaphiri wa bega. Lekoko la Botswana le eteletswe pele ke mothusetauteona Reslam Batsogwane le tla tsena phuthago ya botautona ya lekgotla la tshomarelo ditsatlhelego la Gaza ka la botlhano wa beke eno. La tla Botswana le tlhomame mo maikaelelong a lone a go beeletsa mo mohameng wa bojanala ka jaana le setse le dirile go le gontsi go bona gore metsamao ya diphologolo ga e kgoreletsege le go gokotsa go bolawa ga diphologolo mo go seng ka ga molaong. Re tsisa ditlhabololo tse rona re dira mo lehatsheng la rona gore re tle re kgone go atolosa mosepele wa bojanala jaaka o itse gore re na le diprojekte tse di tona tsa ditsela tse e leng gore di leka go golaganya Botswana ka bophara ga mmogo le di-bridges tse e leng gore le di bone di agiwa tsa bo Mohempo tsa bo Kasanehela ka Sungula. Ke tsone dilo tse e leng gore tota rona re a di tsisa re batla phuthologo ya mosepele gore bojanala bo gole ka gore re beile mo go bone jeno re kgonne go bona secretariat le hatse ko Kasane, and we are going to be building re tle ra ga yone tlogolo ya Kasateng jang go maleba gore re itse gore tota e tsamaile jang. Lentswa go na le maiteko a go tlhogatsa motsamao wa diphologolo mo kgaolong ya Gaza go santse go le gontsi mo go tshwanetseng ga dirwa go tlhogatsa motsamao wa bajanala. Ke motsamao wa difofane ke sengwe se e leng gore re tla tshwanela ke gore re sa tlatle mo conferenceng ya gore o kgone go flya mo tlhogo o tla mo Livingstone o ya go tima molelo go gore mosepele o sampo e le gore go kgakalanyana mme ke dingwe tse e leng gore ke gopola gore re tla di leba go bona gore re ka tlhogatsa jang. Tona Makwinja o ne a gatelela botlhokwa jwa go tshwaragana le batho ba ba nnang mo mahelong a bojanala le mohama o ikemetseng go netefatsa ga ba hitlhelela maikaelelo a lekgotla la tshomarelo ditsatlhelego la Gaza. Tlotla Matlhabaphiri, BTV News, Livingstone, Zambia. Mewetso hale gono tsubang se gona sa ditshwantsho dikgang ke tsa Botswana Television phirimaneng ya tsatsi la laboraro me gare tsolela le kanana la sida kwa molepolo le la mogetse dikopo jalo tsa chema di le 259 me mo go tsone tse 185 di atlegile ebile ba thusitse jalo ka madi a fetang 1,236,000 pula fa di le 70 di santse di sekasekwa. Seo se buile ke modulasetilo wa khansele ya Kweneng Re Alan Jacob jaaka na buisa puthego ya khansele gone kwa molepole pego ka Butulo Mogorosi. Ikopelo madi ya chema ya akaretsa botlhe ba ba ikwadiseditseng ebile ba rifadiwa ke ba Local Entrepreneurship Authority e bonleya. Modulasetilo wa khansele ya Kweneng Re Alan Jacob o supa fa lenaneo la chema le ikemiseditse go diragatsa maikaelelo a lone le ntswa le lebano ke dikgwetlho dingwe. As at the 20th May 2024, the CEDA branch received a total of 259 applications and only 4... Fa e sale ka kgwedi ya motsheganong le masome a mabedi lekana la CEDA le ne la amogela dikopo di le 259 fa di le 4 di ne tsa seka tsa atlega ka mabaka a go sasalang ditelo morago. Dikopo di le 185 tsa madi a fetang 1,236,000 pula di atlegile fa di le masome a supa di santse di sekwasekwa.
Lekalana la SEDA le tlhofofaditse dilo ka go dirisa metlhale e mengwe ya go romella baikopedi madi e tshwana le la Smega, Unayo, Maezaka le Posomane. Lekalana la SEDA le tlhaloganya fa bontsi jwa dikgwebo tse di potlana di sena matlole a go bolokela madi ko dibankeng ke ka moo ba tlhofofaditseng dilo. Informal businesses do not have bank accounts, hence inclusion of other platforms. Re Jacob o gateletse ntlha ya gore thuo le tlotlo e na le dikarolo di le 20 le boherabong a karetsang mohama e farologaneng ya temothuo le madi a neelwang baikopedi a farologanang. The Livestock Management Infrastructure Development Limit program was phased out and replaced by thuo le tlotlo. Thuo le tlotlo is output based than input based. Lenaneo la limit le ne la ntshiwa mme le ne la emelwa ke la thuo le tlotlo. Thuo le tlotlo e remeletseng thata e ungwela bao ba ba nang le ponelo pele. Maikelo magolo a lenaneo le ke go tlhabolla balemibarui ba ba potlana ka go akaretsa botlhe le go tlhabolla mohama wa thuo. Kwadiso ya malengana a dikgomo ke yone e tla rurifatsang kanamiso le kgatiso ya dikitso ka lenaneo le ka go le tsamaisa. Registry of livestock and as well as enhance data collection and dissemination to assist in program monitoring during implementation. Batswana ba ba iseng ba ikwadisetse ditlhopho ba kgothaditse go dira jalo jaaka ikwadisetso ya tlaleletso e tsweletse jana thulaganyo e welang kgwedi eno e ya fifing. Budulo Mogorosi, BTV News, Molepolole. Motshwarela manamisa mafoko wa lekala la Citizen Entrepreneurial Development Agency SEDA Rene Otumelo o kupile banana ba barui kwa serowe go nna boinelo bo pelotelele le go tsepama mo megopolong e bana nayo gore manano le dikgwebo tsa bone di tle di atlege. Re Tumelo buile se mo letsatsing la banana la barui le ne le tshwere ka mafelo jalo a beke kwa serowe ga Mmabesi. Barui ba rotloediwa go sireletsa leruo la bone ka di-insurance gore e re leruo le ba le rekileng ka diketekete tsa madi le amiwa ke mathata tshwana dibetsa tsa tlholego ba seka ba sala ba iphitlhela ba iphotlhere ba le mo sebakatsatsing. I think what we have realized with youth-funded projects is what we call sustainability. Se re setseng re se itemogetse ka dikgwebo tsa banana tse re setseng re di thusitse ka madi ke tswelelopele ya dikgwebo. Bontsi ja banana ba phuaganya dikgwebo tsa bone fa ba kopana le dikgwetho. But not to deal with the problems head on. I got funded by SEDA and some animals are here. Ke thusitswe ka madi ke ba SEDA. Ibile bontsi ja leruo le lefa ke le rekileng ka madi a SEDA. Dipudi tsa me ke di rekisetsa puso mme ba neele baikopedi ba mananeo. Se se nthusa fela thata ka ke bona dipoelo. With the new programs, you can easily get subsidized tractors and feed mixes, which are helping me in my value chain. Wetso molotsana go thobisang kutlwana sa tsa metshameko me kgaitsedi ke go se go nkwe o gone fa go radi go feka matlametlo kgaitsedi ya motho. Madumela Benson ke dumela gore wa tsogarra. Re ga kwa tjiwa. Go botlhokwa re maduma ka tjiwa ba nantse re gantse ke kopana le bone ba re go botlhokwa thata gore re ne re dumedisanye ke setso sa rona ibile ba nantse ba re mo dumedise fo. More mogolo go betla taolo motho ena ipetla SETSWANA monate wa sone ka itse o re tshwatsa metshameko gompieno kganye tonna mo go tsone ke Yes ra ke go tshwatsa metshameko kganye le gore e re go kwa pele ke yone ya gore BNC board right so ya no go tlhomilwe empha e le gore re tla ba ya no re bollela gone gore ke bo mang ba ile gore ba tla ba reteletse pele mo go tsa metshameko right. Amen. Tle go leboge Benson me ke re madumela wetso tle ja ka sa tlhalositse yo fano ke go se gonko e tla bonga gona la dikgang tsa metshameko e le tsa Botswana tonight me ke letle ntle le go di apena nako a re tsena mo go tsena re simolole kae ke sa tswang go e bolela e le ya BNC board. Tona le phata la banana bo metshameko le ngwao tumiso ra khare o rutse semmuso wa khurithamaga ya boetelepele jo bosha jo botla bo boetelela le khotla le tsamaisa metshameko mono gae la Botswana National Sport Commission komiti e ntšha eo ya batsamaisi ba le 10 e tla go ga le khotla leo o dingwaga tse tharo go ya go tsenne tse di latelang Thapelo Banda o go tshweletse dintlha.
Khuduthamaga e ya agilwe ka Marumo Morule yo ene a tswelelang le moeteledipele wa komiti fa Tebogo le Botsesebego a tla tsaya maemo a mothusa moeteledipele. Baeteledipele ba bangwe ba akaretsa Kenal Botshantshinyego yo gape le moeteledipele wa lekgotla la BNOC, Tebogo Tshenyo go tswa kwa Basobo, Kenise Katisenga Tizani go tswa kwa Wasbo, Katlholo Mosimane gape wa lekgotla la Soft, Lopampule wa lephata la dikgaolo le tlhabololo magae, Manneke Maplanka wa lekgotla la Fencing, Tshepo Mophuthing go tswa lephateng la Banana bo metshameko le ngwao, le Steve Bothasitse yo ene a tswang kwa lephateng la Thuto. Ragare o gateletse thata gore boeteledipele jo ga bo boša mo mererong ya tsa metshameko, fela ba tlhophile jaana gore ba tsweledisa maikemisetso a bone a ba ntseng ba ipeile pele mo go tsa metshameko mo dingwageng tse di fetileng. In 2019, when I decided to appoint Remorule as chair and bring in Tebogo le Botsesebego as an expert wa sport, e ne le gore mo tirong ya me as megadikgang mo nakong e hitileng re ne re kile ra thulana mo go tsa metshameko ka lobaka ke utlwa tse ba ne ba di bua, mme kgang e le gore yaanong ba na le sebaka sa gore tse ba di buang ba ka di diragatsa. Ke bua se ka gore jaanong ba ha botlhe e le baeteledipele bone le ba ile gore ba na le bone gore jaanong ga ena go nna kgang ya go supa ka menwana botlhe ya ka ba le hayana tiro a bone is to lead. Moeteledipele wa komiti Rre Morule a re komiti e itlamile go dira ka natla ebile wa kgola tona ka maiteko a tsweledisang a go tla ka methale mešwa ya go tlhabolola metshameko nako le nako. Having taken this initiative, having actually from your own ministry and to you and PS to give the DPS to serve in the board, to us is a very clear statement what you are expecting from us. Komiti e tlhophileng e agilwe ka baitsanape go tswa ko maphateng a farologaneng. Se se rra se re itsolopanye mme re solofetsa go dira tiro e ka natla. Local government and rural development, I hope I'm getting it right. This, to us, is a very big statement. If we fail, we would have, because we didn't try, but we will try the best we can. Se ke se itumelang ke gore mo nakong ya gompieko re tla bena le komiti e tebagantseng le sport science go leka go netefatsa gore ga re sa le ko morago ka tsa boitsanape go netefatsa gore bana ba rona e re bana le talente le gore modimo ba e file le rona be le gore re ba tlisetsa baitsanape ba le gore ba tla ba thusa gore ba ka dira yang gore ba kgone go fenya. Tono beile pele boeteledipele jo go tswelisa maiteko le serodumo se lefatshe leno le tswelelang ka sone mo metshamekong a gatelela gore lephata la gagwe le tla phutula lebogo go thusa ka tsotlhe tse di tlhokegang go ya pele. Thapelo Banda, BTV Sport, Gaborone. Fa re tswelela setlhopha sa setšhaba se segolwane sa kgwele dinao sa The Zebras se mo kampeng go ipaakanyetsa metshameko ya go ipetlela phatlha kwa dikgaisanong tsa sejana sa lefatshe sa 2026. The Zebras e tla thulana le lefatshe la Uganda kgwedi e tlang e supa pele ba tsaya Somalia malatsi a le mararo morago ga foo ba melekoma ka pego. E setse e tshamekile metshameko e le mebedi mo go e le lesome e ba tshwanetseng go e tshameka mme e fentse e le mongwe le go latlhegelwa ke yo mongwe. Mokatisi Didier Gomez Darosa a re o dumela fa ba ipaakanyeditse motshameko wa bone kgatlhanong le Uganda jaaka ba simolotse kampa ka Sontaga. Next match against Uganda. Motshameko o tlang ke kgatlhanong le Uganda. Uganda ke setlhopha se se matlhagatlhaga ebile ba mo maemong a masome a hera bongwe le bobedi mo lehatsheng go ya ka FIFA rankings. Godimo ga mo re tla bo re tshamekela go ga bone. Mme hela re na le maitemogelo le botsipa ja go dira sentle. Re tshamekile le Guinea, setlhopha se segolo. Re tshwanetse ra tsepamisa maikutlo, re tshameka motshameko go ya ka fa go relaganyeditsweng ka teng. For sure we will be ready. Basimane ba ready ya go no potseng tlhogo gore ke gore e molomo ready to se tlhoga gago. Re ready for go emela lefatshe la rona go di game tse pedi tse di tebeng di go roga di gobala go no po go betseng mo mo ke le gore o se tsa itse gore re emela mo Botswana ra go lela for 6 points. Mokatiso o tla bo a beile thata mo batshameking se go le jang ba ba nang le maitemogelo go thusa setlhopha go fenya motshameko wa sone kgatlhanong le Uganda.
Darosa a re e re ka setlhopha sa Uganda se ba sokodisa phenyo kgatlhanong le bone e ka ba thusa gore ba tsene mo motshamekong wa Somalia ba tiile moko. The Zebras le Uganda di kopane makgetho a le mabedi mme Uganda ya fenya metshameko o yotlhe. Every time I say I'm very proud to be the coach of the Zebra teams. They are very mature, very disciplined in the camp. So I don't have any problems. They work very well with the smile, with a lot of commitment, and they want to win for the nation, for the flag. So it's very, very easy for me to manage this kind of player. The Zebras e kopana le Uganda kwa Mandela National Stadium kgwedi e tlang e supa pele ba thulana le Somalia kgwedi eo e le malatsi a le 10. Mo nakong eno, The Zebras e mo maemong a bobedi ka dintlha tse tharo mo lokong e lekana le Uganda e mo maemong a boraro ka dintlha. Algeria ye eteletse loko pele ka dintlha tse 5. Bamelokoma, BTV Sport, Gaborone. Megagoralo Bamelokoma o rekisa go botlhong jwa dikgang tsa motshameko tsa Botswana Tonight megagoralo tlhewetso a re bore kopana kgadi jana kana kwa bofera bongwe ja ke tla go di neela ka puo ya Seesemane wetsotlhe a re tswele re ntse re change dikakanyo maikutlo ga mmogo le boitshwaro re tseya Botswana re mo isa kwa pele megagoralo ka sene sebaka a re bore lebele ditlhogo gape le Benson. Thank you hela ke re tla bua re kopana mogola ka moso wetso re pele re kgogana ke boe ke go gakolla ditlhogo tsa phirimaneng ya gompieno. Utona Dr. Mokgweetsi Masisi o emeletse tshokologong eno a leba kwa Amerika go tsena ditshupo tsa mekgabisa tsa Jewelers Secular Keystone tsa ditema. Mohumagadi wa Utona Meneo Masisi o simolositse buka e itebagantseng le go fa banana ba ba amilweng ke HIV/AIDS tsholofelo. Batho ba le 185 kwa Molepolole kwa Mokwena ba setse ba kotse lenaneo la tšhema. Wetsone likalo hangi di fela dikgang nako ke yone gangwe le gape ya bong ile mabifi mme ka gore ya lo ra go hela ka go ba tepolwapi go utlwa ka maemo a bosa ka gore mariga ke a setse a kokota mme gape re se ka ra lebala gore a re tšhentšheng moroka o sita ka leru e nne kagiso. Madume wetso nkamogela ka seemo sa loapi na ke khumo se se monaka maitsebeng ano go apogile mo dikgaolong tsotlhe tsa lefatshe leno ka tsatsi la labone re soletse go tswela go apogile lefatshe leno ka bophara mme tla re mo mosong go tla itwatsa go le tsididi mo dikgaolong tsa gantsi kgalagadi borwa bora botlhaba ga kwene bokone botlhaba ga mmogo le ko tshobe ka selekang sa botsidi jo magareng ga borataro go go bosupa fa mo dikgaolong tse dingwe gone re soletse go itwatsa go le tsiditsana mme tla re mo tsamong ya letsatsi go tla itwatsa go le mololo mo dikgaolong tsa borwa bora botlhaba kgatleng ga mmogo le kgaolo ya kwene fa mo dikgaolong tse dingwe tsa lefatshe leno re soletse go itwatsa go le bothito re soletse go etsa selekang sa bothito jo magareng ga 26 le borataro go go 28 le borobedi mme a re le ba ditoropo dingwe mo Afrika re soletse pula ko Cape Town, Port Elizabeth ga mmogo le ko Nairobi fa go tla go apogile kwa Antananarivo, Dar es Salaam ga mmogo le ko Windhoek mme go tla thiba ka bontlhabongwe ko Luanda re soletse kgonagalo ya pula ko Addis Ababa fa go tla thiba ka bontlhabongwe ko N'Djamena mme go tla bonala dibata tsa maru ko Cairo, Tripolis ga mmogo le ko Rabat ke sone seemo sa loapi a ene boroko.